Sad ćeš vidjeti svoga Boga. Kao što ste vidjeli, upravo mi je prestalo snimanje. To je zbog toga što snimam preko Bandicama koji ima problem veliki. A taj problem je stvar da ne može da snima dugo. Do 10 minuta. Ja sam sad završio rečenicu. Joj Bože. Joj, jer morate da me mučite. Joj. Inače, ako ne shvatate što želim da uradim, činjenica je da sam naišao na ovo. Mislim da imam zapravo. Da, imam 6. Ako ne shvatate što želim da uradim, želim da dvocevku sredim malo. A da bi nju sredio, da, moram imati mjesto u inventoriju za koje bacam ovo, kupim ovo, idem crafting, ovdje, gore, to, kupim ovo, onda zatvori vrata. Upravo mi je sestrica ušla u sobu, pa će biti mali problem opet. I dalje tu snimam, Nina, čuti malo. Nisu ovdje, pusti me. Eto, ima mali tehnički, kad bi to tako bilo, poteškoća, ali sve će to biti okej. Vrlo je sad glupa stvar što ne mogu da pronađem šta je sad sa mojom dvoce. Aha, evo je. O Bože, što sam se vidio. Inače, ako primetite da je radi neke druge stvari od Nemanje, kao na primjer kako on menja oružje, a to je zato što nešto se desilo jednostavno drugačije se to kod mene menja. Evo ga. Eto, sad sam napravio da dvocevka bude manje mogu. U survivalu ćete moći primetiti da je ovdje moja kuća i da je ovo drvo moju kuću u survivalu, naravno. Trebno idemo u vojnu bazu jer je tamo najveća šansa da ćemo pronaći nešto što je stvarno potrebno. Pokazat ćemo kako da možete da jedete berries ili ti bobice u ovoj epizodi i pokazat ćemo vam u čitavom serijalu kako možete da postanete pro. Sad, pod pro mislim, naravno ne za YouTube, pošto ja sam tek početnik, ovo mi je 10. video, valjda u životu, ništa pretjerano. Sad da me da, pogledajte, ne jesti! Ove ljubičaste možete da jedete i ne prerađene, ali se desi ovo, bude vam loše i tako, samo je drugačiji efekat. Sad da vidite šta se desi ako jedemo dobro. Znači idemo ovako, uzmemo, trebaju nam 2 komada, idemo crafting, plus i ovo. Nisam siguran, ali mislim da ovo radi na svim vrstama. Pogledajte. I radijacija mi se podigla. To je sasvim dobra stvar, a trenutna situacija ovdje je... O Bože. Nemam dobrog samostrela. I gdje sad ona druga strela? To, baš sam zbog ovoga došao u ovo selo jer sam znao da će biti. Znam da je iza mene. Joj, tako bi te sad povukao, ali nemam puno municije. Ništa, vredniji mi je život. Ali bi pukao. Ljudi, da li to puknem? Da li puknem? Puć! Što ne valja? Pućit ću. Šta se radi? Idemo dalje. Kao što sam rekao, idemo sad, vi ćete trebati da otvarate, ako igrate po prvi put, igre su stvarno dobra, površno dume, da otvarate mapu kako bi htjeli da naćete neki server. Sad, da vas naučim jednu stvar, na serverima morate da imate GPS, znači GPS u svojim inventorima
FPS mi je jako loš. Nadam se da vam ne smeta toliko. Da vidim sam. Da, GPS, on tako izgleda. U survivalu, kod mene makar, nisam siguran, mislim da vam ne treba GPS. Da bi pogledali tako neke stvari. Zadržat ćemo se malo u Albertonu ako ne vidim nikoga. Da pokupimo medicinu i tako neke stvari. Ajde, zgazimo. Zgazio sam ga. Zapravo neću zbog toga što mi neko odbiju od njema stvari. Šta, ovo mi uopšte nije lepo. Uopšte nisam srećan zbog ovoga. Idemo prvo na most. Znači, kao što vidite na mostu smo dela drugih igrača, šta da kažem. Evo, ovako ćemo zameniti ove stvari. Imam sad manje mesta u inventoriju, ali šansa da će nas pojuriti horde zombija je mnogo manja. Sad imam ja više sreće, iako ja imam duplo veći video, ali ipak, što da kažem, imam više sreće nego Nemanja. Današnja tema druge polovine videa će biti o tome kako ćemo zapravo da napravimo jednu zajednicu na ovom serveru ili na drugim serverima u kojima ćemo da igramo. Znači, kada god promenimo server, mi ćemo vama reći, javit ćemo vam. Ovaj video će se uskoro završiti i ako se prekine video tek tako da znate da je to zbog Bandicama i da bi trebali tiho. Izvijem se opet još jednom zbog moje sestre malo i... O Bože! Don't kill me, I'm friendly! Fuck. I ovaj video ćemo najvjerojatnije završiti ovdje da ne bi ispali totalne nubine. Ajde. I da vidimo samo da li ćemo preživjeti. 3, 2, 1. Preživjeli smo i to je to da se u sljedećem videu. Ćao!